Sawa. Wagwan. Myaka myinshi wallahi. Zata. Kumbona cyangwa kise ari cyose. Ni ibintu namata. Wallahi ibintu ushona. Wallahi ndashona. None. Freshman. Manye naye nandi kwikatisa zino karitsiye wani. Ariko kumbona uri kwita naganiriye papa wanje. Wagize ngo se mfite umwanya wakira. Wallahi za story za madem nanzi uruka kuma wallahi. Oya mani byana byose sigari bisazi mani. Ariko staff ya kuva wayambaye byasema. Wagwan masigiye mani. Niwambaye byayikugize. Ariko kwihuta mani hari umuniga undabenga ari ku meza wakiriye kandi mfite inzara tatana. Mani buri kwihuta na story. Wowe ndakurabura mani by phone. Na story za save Antune wallahi. Ya mani zirasoniriza wakiriye. Ariko wenda haza kuguciringisha nyine by phone. Umuniga arambwenga ari ku meza ndamutse ninze nasanga hagurutse agiye ku ntebe sibyo? Ipo wanjye na kitima kibi. Narebe pa. Mane neza wallahi. Mane kabula. Sha. Ando. Amagaro no mujama yambwiye ko kujya ari hatari. Bitope. Atayitabara nzahita mutsinze imihanda. Ado. Yewe. Wiriwe gute? Urihega? Urihe? Urihe? Uri hano hafi se ihute nibura ku gasima narinde ku meza ihute. Umva. Yewe. Ihute. Nutinde mba. Kandi ukije kirindagira ngo kije kujya. Kijya kirirwa kizerera nanjye nirigwe mu kazi mukanya ngo kije kujya. Ndamuhanyina. Ndakubwiye ngo nyine ndi ku meza. Dore narinje. Ndakubwiye ngo ndi ku meza. Budetse gutegereje nyine amaguru nyine mbone kwicara. Singo ko ndi ku meza singa meza na nindi. Cyangwa ku meza. Nese bavuze ku meza wumvike. Ku meza? Nese wewe ni gabana kwa meza. Ni ku meza. Wewe ko wicaye hurya nge ndicara ona. Nese nakubwiye ko ndi bujye ko nakubwiye ngo ni ku meza. Amaize. Dusangiye. Aki. Habe ngono kaputumbra. Uzikuri seriema. Nakubwiye ko ari ku meza. Uzikuri seriema wamaye. Uturombura amazi. Asa wamamagara iki mana? Akirajya rino. Yakumwe ni ayo meno ndayakunda. Mumagara iki mana? Nese umamagara iki mana? Umamagari. Ejo bundi sinavuye ngo tujye mu kirako kankava urananiwe. Jese nkora ibiraka nje nago ndumuye. Uturombura amazi. Ntabwo nzameneka indarya wenyine kubera izema. Nakubwiye ngo wicare hano ku meza. Hariya. Nicare uramase, nicare urama. Reka ndige magase. Ndagukura ikinyi. Kanicare ku meza basumi. Uma ugatowe. Kanicare ku meza ari kumwe. Nicare. Ndanababaye nuko. Uziko maji iminota ibiri. Ariko ndaho. Wageze utagase. Nigejeje senyi. Ngazira kujyeke. Kigenda wicare hariya. Nesurama, micarurama. Habwe ngonoka. Wanuri. Ndaguha uzi gukora. Uziko mbabaye man, uziko mbabaye. Pore.
Koto wamaye man. Ese man umuntu yagusura none umuhe no kungufu man wamaye. Mayo gahana. Nuwakoyira kudusura. None se ngahambuye nyine tuganire. Kaganira na Nyaminsi. Niki cyari kikuzana? Kaganira na Nyamunsi kwicara ku meza. Mwaka. Ingani yose afite. None nicyo nateguye. Amen. None se waruzi ko ameza ko wabiyabonye ariyo nari nkuhamagariye. Waruzi kuza ngo nindani? Nese kameza uricaye uri kurya, uricaye utari kurya, unsanga uricaye utari kurya nanjye nzicara nari. None se mubyo nakubwiye wegeze umva ikinyarwanda ijya. None kuki wari uri kurya wowe? Kajya matoto. Wanuri. Yamazirano. Reka mubwire. N'umutwe mubi nkagaza kereye mu ifumbire. Mbiki nari nkuhamagariye. Acha wewe. Umva. Mani winkoraho mani, winkoraho dururahazi. Inkoraho. Jemuye n'umujama wanje, yaragiye kungurira ipira unavuga ati wapara umutipe ngiye kureba kandi mani uzikuri uri kundisha umutwe mani. Nuso mujama n'ubuhe? Mwatse kumera umutwe mani. Warusha ninge dufitanye. Mwatse kumera umutwe mani. Wakihanganye mani ukandika. Bazanye aho kubita iboro ukareba kutamenya. Watse kundisha umutwe mani. Urajya gutuma ngira ibyo byanjye nishiye gucya. Hari igizo taburiya ndaze gupfuka mu maso. Zo nkweto nazo nkazigukuramo nkazijyana. Ntabwo utajya ku nyambura inkweto zanjye ngasigariraho ngaho kandi kuki ngo nzajya gusenga. Ntabwo barabinesha umutwe mani. Barabinesha umutwe. None se warakaye umutumireza benye. Wanditse mani. Wanditse. Ibintu ni ibiti ko uyu mwaka mwiteje. Uzi ko niwo guhura n'umuzimu wa mu gitondo. Bumwaye nk'iminota 2 mbe nitekerezaho mani. Nayo nago. Inzara mfite y'umwana yakabije. Ndaguha iminota se njye kusanze ndi kurya amafunguro ni niniye. Wegeze umbwi. Warumamagariye. Warumamagariye. Ndaka ngisuku. Ntabwo nzongera kugutumira ku meza yanjye. Batumirwa na Nyamunsi. Niba ari aya ngaho uzanumiraho uzayihorera. Meza yawe. Ese uri igiti. Ngo numva amazara. Ahagirweho. Amaguru kanumva. Iyo nda ndayitogora ahubwo nucunga nawe. Ndayandemereye se. Wazikorera icyugazi mwana. Wazikorera icyugazi. Wankomerekeje mbabari utongera kunkomeretsa. Maji ujya nyine, ujya mwana, ujya na gukubitira iwawe, Ni ukuri numva amaso. Yesu mbega umwakugiye. Yewe. Mbona ya hano hirya ni hatari neza. Ndahaze kandi kajya kage. Ajya kuryama pe. Yewe. Ndahaze cyane. Kamamagare wa mwari. Ubwire ko maze nibuze ndebe ko yangabanyiriza. Ese ko ngo dusangira kabisi n'agahiye ijutemu. Aro. Ni wa mwari rushabeza bose uburanga. Umwe wa Gasaro. Umwe wa Gatima. Ijutemu. Isho nukuri nahaze cyane. Ushaka wazo kareba ukuntu wangabanyiriza. Ariko nuvuge ngo nagucuze pe urabizi ko ngukunda cyane kandi ndagukunda nujyunera agahinda ndagukunda naho washwira mu maso nzajya nguhanagura sheri ngaho reka ndumva ibitotsi bifasha ibitotsi birafashe reka sinzireho gatoya ndakuvugisha ninkanguka ngaho mbwira ngo urahankunda nage ndagukundaga cyane kasinzire umutipe jama magari man umagari ngari kumeza umutipe nge man nasengisa nangiye gukura ura mutipe man birangiye nziguze kubera idage man ngiri kumeza kurya ubuntu bw'ubenya man nje ubundi sinjya ndya n'amandazi sinzi n'impamvu nari musabye muri sinjya ry'amandazi no mu buzima bwanjye ahubwo buriya nta kuntu yaba yiriwe ahanganga batati
ngo yicaye ku meza, uze kwicara ku meza, ubu urumva kwicara ku meza. Njye reka nkubwire, nta mutipe ngiye nzongera kwizera. Nese umutipe twari inshuti tuganira buri kimwe, sanze ari kurya ububenya bubiri namayeho na kamwe, ahubwo yarankomerekeje. Ariko ntabwo yaba yiriwe ahangaha batateye. Hano si mu gikoni. Uzi ko yaratetse ubugari nye baba we? Yaratetse ubugari sha. Yaratetse ubugari. Baba we. Uri wa muhungu mwana. Uzi yaratetse ubugari mu. Yaratetse ubugari nyabona. Nye baba we. Yego ubugari bwari buryoshye si uguki ntari mari. Baba we. Ubu bugari se. Ubu bugari. Baba we. Ubu se mugari kurya ubugari yo karya uburozi we. Ayo ngiye kumukorera. Kanze muhere. Ngiye kumumenaho amazi yo muri iyi safuriya irimo ubugari. Nashire nsanga rutasinziriye. Nze nkwere. Asatani kwa jina la Yesu. Yesu. Nossa, iyi nzu isigaye ipfa. None se ninde kota? Ese ibintu n'ibiki bimbayeho mu by'ukuri? Aho yanitse n'iripfa, umutindi yanitse n'iripfa. None se mwumvize ukuri ko nzi ko nta mvura yaguye ibintu bikuru ni mu ndebere n'amasafuriya n'ibiyiko. Usunga umuntu nkoreye ibi bintu ninde koko? Totse byanjye byari bitaranashira nuko. Ibaza imvura iguye izi saha. Ubu muzakubitwa n'inkuba yoka uko abigenza. Yewe ndapfuye cyane. Uyu ni wa mujama waje atumbura amaso ku mabege yanjye. Anze murere muhereze kavuno muheto. Suwe. Safuriya wari mukomba bakatiye. Yokowe kubitwa n'agaca we. Wandindagiza uza kuntera mu rugo rwanjye nkuhamagaye ngo ngutize cyicaro warangiza ukaza awe ndebera ukuntu mbaye. Uzi sabune zafura ibi bintu nzayikura he koko? Niyo gukaraba nani yari kumufata ngamufata wala kumuhereza amahera ya nyina. Reka nihangane hari ahandi tuzahurira ndi seriye nta rukundo nzongera kumwereka cyangwa ngo ndamuhiganire cyane irangiriye.